anto baraba kethwa muntu ena symptoms cheija ora wona mulimo joto eta mulimo jo muthanduko jo gwata twana indi na ndicho jo kugwata muntu ketha wena tutundo twa muthanduko no kethiro na kubado still wena mwanki jo mwingi our plea ni ate gukeji kwethirwa kwena muntu ngimbuka wena symptoms jaiji nau itutho tukiomba kweja cibitari cietu cia Meru General na cibitari ingi cionthe cia maturene ukomba kwithirwa ugicugurikirwa kiripotra ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Akari bandara Embe Central ne baithukirite mubunge Wondan Kilina MC wa Embe East wakiwa nterune kwa ile witi na mbere buru bakiaria karibaba wite barabara itiukulukika takinya stima ikulukirite nturene yoende boba tura kiundune bakiwa tongere baba obele ni bamami ngwene buru Nicola Chabari na riboti babone akari bakoma antora ayandhare erere wandene ya Egembe East kire Egembe Central baraba ebumerete bakiuga itakabate ya nerwe na ikyo nonto baumerete ne kenda abathina bena kugeria kajo kao kaigwekania atongoria araba kuga bationete mandeleo kuma kire thirikari nene kana kinya thirikari ya county kile ate atisi nya balabala ka neto ekiro kirengo batu otanjura baraba kuma to mutara batu atetusi bawo batu na to ya thina utento tuona batu etotena barabara batu etotena stima kuri akaje baba inje muno nzene ntore andale batena stima na kinya royi batu etotona royi muntu agethire nyaro murito athakinyithia meri yake aiga matwa bigibigi aikinya nara ukaibo twana no nasari batwere by January barabara yake njo twatera January ethira obara twetha mucemanio na kwantho keja pointira wa twetera lakini ra twetera ntuwe gathira kwa tweka no gwe yake oka watiwenia ubokiwa ende na tumanga thai tutakwenda tiwa utokiwa stima ciongo tisia thariwa ya botwegerete cia kwandika nguo we botwera bwathariwa ya twandika kana toitinya ikingi bibura maneja na mora ziara orandara Pentecost na egereka yura no agutisia thaka kwanda totukuma atwera batu twangia koro kebona twera siringi thate kana tokaya rote komba kora siringi thate keboyo tokaya mtu na mtu mukuru na mtu ena ID mtu aitoreri mapema rokire sana akuringira kura lakini babu ntami bro kinyanare thara bolero ne anto bogara ya ng'ombe ciari na ithakene ciitoretie tutaelewa boende bali jana ntuwe 14 akiri atongoria baba ntugo yare kura onde yasola lakini radara ntugo ko genda mbeto kuringira kura mwanga thai beta goroko thari no ntoba kwethira ora silipa sinya siringi manele ka siringi ana kwa tweka roya yo tweka batu nya wekera irato bya ngwazi na kweto tukumenya kuna mbesa thirikari cithasio cia very financial year nisi thasio mbesa stima mbesa barabara batukuria atiri na mbesa cietira ntu mweshimiwa na ntu betu barua kwa 1 tuko 14 uyo beteke obere imbitu mete kwithira kutenambi are on tuko 14 after tuko 14 bona mweshimiwa no batiko yo antu ba solution no boire ni mbitu miote bariterete ngwira bakuringirite kura kendo baritira ni tuko 14 oge aguthate yo tuthigiria batu twaeta mongo bisine ke tukanda mana mongo bisine ke twamurite nao kumandhare Egembe East Betan Class Chabari Mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na kiama ya wedwari ni bachiethirite aceke nyuma ya bokwingwa ni akari intereche murimanti na kurea babariria bagiaria akari babo wete murimanti ni muchiko munini wa rais Kithure Kindiki na batitikiria kwithira bakingwa beta kurea na thirikari no tubone jeshi ya thirikari Kalonzo na lazimikire kwithira akithara na weta intereche ankondi kwariria mantu yana kuibanga akiwa no achokera ntere una atenderuo bwane muntu kinyoreko Paul Wakabide aina ripotie Limuona Kalonzo lini? Kirendio ngati yake muthenya gwe mthintereche tharaka thokoni marimanti. Imutongoria wa kiama kia Wiper Dr. Kalonzo Musyoka. Oraga chitira kuroka na mboto ya kirukire anywecia imukawani umwe thokoni ya marimanti ombire kurungwa buru.
aikonya na kuthi kurugora bisi bwa waipa thokoni Marimanti na thiri indi agukinya thokoni kwariria akari kiraumania buru ala mwana na Roho Mtakatifu amina. Araba kuremwa kwaria buru Kalonzo na mboto yake baraikonya na kuga kaguru mboya tukeraniria na bamwe bakari nyuma ya karikariri Kalonzo Musyoka na tugwatire ndoni turi akaji Batharaka na muno turi antu Batharaka nithi kura mwana wetu Professor Kindiki umite kuya kiuga guku one term guku kuya gutwagira ndoni na gutwagira heshima ona kiame guku yake tutiokiuria gutiobugo tututethia gutetere tiogotoriunga William Ruto mukono na tue antu Batharaka gotiende to cia wanu tam tio to eba tu tam kedore Kindiki mwana wetu ojumoje wa kedore vice president kwa ume ato era tu tam wanu tam ya tu lazi wa Kenya atakuwa Professor Kedore Kindiki Othia muthia Kalonzo na mboto yake baromba gwitandiki bandeto ni kingo bomba kubaeresa na kuruta guge bwao. Uongozi wa Kenya hii nataka wenzetu hapo Batharaka Nithi tuwe pamoja, mkatae fujo, mkatae kupelekwa nyuma wakati Kenya nzima inasonga mbele, kwa sababu hivyo tunavyozungumza kila mtu anasikia uchungu wa maisha. Maisha ni magumu, watoto kwenda vyuoni ni vigumu zaidi, and of course Tharaka University is trying with a population of 13,000 students, but alifanyia rigiji akitoka ngambo wanateremsha mawe kutoka kwa juu. Hii ni gunism, na hiyo kusema kweli hawezi kufaulu. Ni vile wameona wameshindwa, hawataki kusikiliza wengine. Lakini mimi nitarudi hapa nyumbani hapa nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka thokoni Marimanti Petro Paul wakabethe. Minister wa biashara na iwanda kaunti ya Meru Reverend Karo Kaberia wete ithurano bya kuthura atongoria boberu thokone ya mawa pia kareka tariki 19 mweri wa kenda mwaka yu kereka itakala utirimanite na biashara bathokwe una rombete akari kwithira bakiye ka utongoria bwa gavana Mutumano ntubwe na mawea Kathumba. Dennis Mugendi na ribotie. Minister wa biashara kaunti ya Meru Reverend Karo Kaberia aria mwana wa kithomo na ontwire Esther Rukunga rungamiri biashara kawuye murega muna atongia bangi aria murungamiri mushiti muthi mwanda batirimanite na biashara thokoni ya Trandena akinya marikiti mushino maua kwaniria na kuthikira maubatu jao burio nya kubatumiria ntuke ithurano bya thoko iji cio ijiri Bwana Yesu asifiwe. Tangu geto kuigwa na tukuandika na jajonde jakinira gavana wenu onarwe na ugana kumenya baba inge benu botenga naera shendi na eje yakirwe au baito mwere shendi ekongerwa. Fikira sema oni yenu mno na wakati ulisema haijatengenezwa mzuri ile yao na ndakana ndena atongeri wenu na bambira uteko ngani udura mwara mloi ipo kuona ngia mwara tutahakikisha kila mtu anafanyia kazi kwa mahali kuna heshima eni na buto komani mutwe mtu aro menjerene akaremera kidurona kibaka ni tariki 19 mweri ni jwa kenda na thoko iji cio ijiri tigwatithanwa o wantu bakadurana kibwao atongeria kidurano kiu nakio gukiako thania muto inya thiringi mwera bobo wandikithie na thiringi mukiawetekeria thiringi anarare alita wote ile wende kuma na nkemi na sio bakwa ni kiringa na Mutumanto ithinkia kwa ure kweyete na mbere no ndore mwenyeji kou ere mantu akithomo bena roina na tunoina bakuria skuru bamwarimu bange twana ambere tobere atire ibotigeretie arimo akabandika torigarire ngavanate ore ukare chekelele mbona na alignment bauge tabo batena kiae
Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Atongeria na siasa kuma Ntere mwanya cha kaunti ya Meru nipo murite mukuru ora wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza niwe murega baicho ni kwa thirikari mukana yo ntuku 45 Kawira acokwete ne kwethira tu bakethira bakeana mwerekera yo kisiasa bakiare mwari nyuma ya ungine bameneretio ntubo bakiwa batitikirie Meru icoko kombone bo Kawira ringi baimuraniroi akura na Ntere mutugikare aina ripotie. Kawira Mwangaza asiporudishiwa kiti yake in 45 days, siku 45, ndio tutachukua nini? Uamuzi. Migambo iji ya muandiki munene wa kiama kia UMP Murega Baichugia kwa mukana mutongirwa mugongo na munini wa wentuku 45 kuma ntuku ya kiumia nthiru cha gucokia Kawira Mwangaza obisine tangabana no witite na mbere kureta murutira araba mabakiaria tarambagi siasa Meru tauju ni thurania sareso muteteru wa Kyoto kia mwingi augite mukana jujurenkanirikire obisire kubatara arugite raisi na munini wa gutino bakuritana igambarire kwebiro kwa Mwangaza obisine migambo ira ithirite kigwato mbaru ni muthuju wa gisiasa Oscar Mutugi ibo bare judge mwamuye urogitire gambare na ari court of appeal na ge court of appeal governor Mutuma na president Ruto Tibo the 3 judge benches barabara the court of appeal but the parties inya barabara ndene ya court of appeal are so ultimate mwiraba kueja na bareja na to the wrong people to the wrong parties igamba ikotini riri igamba rite senate igamba rite executive ikotini president wa koti Kenya chief justice Martha Koome kingi muthuju wa gisiasa Eric Kimathi na Mutugi barugano ka Mwangaza ethirite akende kiama kia UMP gukurukira kumakania guku na nkuruki bakiuga we no kategetie siasa ne cha mwaka wa 2027 Mutugi akiuga nikio gitumi Mwangaza etikirite gutongeria kiama kia UMP kiama akwenda kiugitata kiona maarufu nena kiama akwenda idawi kuja kuambiria kurungika atongeria keza kuithirwa Kawira Mwangaza na gwitikia agacokerwa giti kiawe kia governor niki etite mbere aka party leader wa kiama na tuize sheriene utiumba ku defect ka ku resign kumana na ticket iria wathuri nio mwanka kithurano kiu kingi kizite mudiene atongeria babaruga ntukweje 45 chejani chiga kuruka na gutuka bibeka bakiuga tire mbere karaja ire Mwangaza na kiama yawe kweja na mukana arabo ugete theje mutongirwa mugongo gutimakania kwithira bikimumakia even the president himself daije arari na Kenya Kwanza anyato Kenya ko kwa threatened he has already threatened the National Assembly atokira any threat ke report rande to shawero rekwari eto ni Mutuge kare atongerie mwanya kuma kona tia gicio ke bode ne bakinyete muchemano ya kwariria murandi yoroi Rabore bakiaria bawite nende kuoneka kwa atongeria bankathi cioro areo munene wa gavana Meru Linda Kiome na mubunge Wantiru Mugambire Ndikiri nibawitikia kaitene kanende bakona ruro kwana na rutheru tukwithira rwibaguna ntereuka Kimotegi aina tatonkuluki Bakiaria bare nteretia bore atongoria mwanya bagisiasa kuma bore na kaunti ya Meru kwa jumura baruga bomwankira thaini bonete matunda mangwataniro yao na gavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia na bakathi na mbere kumuwata mbaruburu gavana Mutuma nwe muntu bukaritie gavana area na Ndikiri area MP wenu na MC babarea mantu yenu akaza sawa anatiza zoloi ibo bwana ngwataniro thirikari ya Meru county thaijo itukanitwe twina mwari opata wabure tubati kumwikira nikenda batu tumba kuona matunda ana tewa tumba wabure ibone tana benu wakajarinda kame atina ndiko karathi na gavana
Kalandina deputy governor na nande madam governor eta weren tunki invinkia rojo mujandara joroje tukajore Antoine Indetora yekiritwo ritũ munini wa ngavana Linda Kiome akiuga gĩtũmi kĩa ngwatanĩro nĩ gũtigĩra mũmĩrĩro wothe a kuona maendeleo. Aishimua beto babo kuona acha narua bonde na thirikari yetu ya county government tugwatanĩrĩte kabisa na tũrĩ harĩ na mũgambo chomwe jambio zantigiri icho nonto tũrĩ acha narua tukwe narua niki ikenda developments chonde iri botere kuthithwa kiri antu betu chithira chikinyanaira na gavana wetu twaithingia ariuga atena mwana omugongo kana wae ikenda project chonde chumba kukinyira antu betu na aria kunde buri baritie bobokera muchemano murandi wa Roye wa Bore Water Project ora mugeni weshima kore engineer Royce Wanjiku Antonia waziri wa Roye Eric Muga. Serikali inasaidia Mkenya wake, inasaidia through development ya infrastructure, sivyo? Ndivyo tusikuwe tukisema serikali saidia. Wewe umeletewa maji, kwa hivyo tumia hiyo maji kwa bidii, sivyo? Ndio inakusaidia. Na ngwa tukawata na MCAs baba na governor na chairman wetu tutuembeshe sheruji chije guku uri kagwata na county government nkagwata na project hizi leadership nkagwata na mtu ondoro kwenda kujo tuteria ni ndugwa ina sheruji project hizi ni gwata ni te wodi datu ote project yinge enene dene abore constituency Jua ngabana nukona mantu jame kana aja kwa tunganganiro kinya moto jago kinyete yamuze kwa ruzo batu tokasoke guoko iwi umabo mwathani kuma gĩcigo kĩa Bore ngĩripotera ndeto cia werũ nyũkambĩtaga ki Mutegi Bwaga ki heuno tukuona kanya kambere yaka kunoka tuichokera nirono ro wa mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwendu roithirite akiringa ndebe ya tutam Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo rimwe nka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyanya ngelo bana. Karibu kiti. Kwa tayari. Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitirwo ngathi ona ndizi. Mbie mwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kada. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world. Lea Premium. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA, or any other country? Do you organize school trips or group tours?
Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers Tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju juambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne area kwena showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing,
computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na ingei nyinge. Ujokane bo mweri jo kenda nibwetete na mbere eja wigwatire kosi ekukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato tauni ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Mujumbe wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi Susan Mwindu wite bakawa tambaru kudhuro ko yele kwa Rais William Ruto kiari ntere che Muthambi. Mwindu wite Ruto na Kindiki kwina inyabethira bakiana 2027 akiwa bele bako bakondoreti untubo botho no ntunere bethirite bakiritira Kenya ngwe urakubatere kuringana na wirane bo na Kenya babachokia mwaka yo 2027. Martin Mwambi ayona ripoti. Kiumia nyuma ya mubunge wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi kuruguria nkiama ya kugwata utongoria bwa Ndagitari William Ruto na kithurwa Kindiki mbaru kwa muruta wa kairi ndeni ya thiguru ya Kenya. Mwindu muthenya we munthi ariuga gutire we akagwata kura nyingi ndeni ya thiguru ya Kenya guchinda Ndagitari William Ruto na thirikari bake mwanka wa 2027. Ndauga gutie mtu wakara nchini kairi waitha ule kwa Munyoro na bobange kana ule kwao ule kwa William Samoei Ruto na mbwele niwo mantu ba Muthambi gutire mtu gashinda William Samoei Ruto kura 2027 Kibake arutie wala yake thato anto bakiuga Kibake atiko rutawira re matunda mamberie kuma garuka mumarukie mpora. Susani augite utongoria bobo bwa Ndagitari William Ruto na kithurwa Kindiki bwambiritie kuonania matunda na kabo bateri kwithirwa abo kinenkerwa kanya ki muruta wa kairi kenda gutigira matunda mama makunyagara ndeni ya nthiguru ya Kenya. Ende William Samoei Ruto na kithurwa Kindiki bera momi babetirie na rugi Province William Ruto mtu na wana mtu kumwote kuruga kumunenkageria mutu kumukandagira mutu athire kira mtu anarawa Munyoro Ilo bikiuma bikonunga tibiruge bwega bitikali muthemba ona keberie murugi uri kwe acho kama isaka timama kumugira kona mbina eberia mara matakumba wera we areta mara makumba wera bwe areta mwana wetu ona kimino kendika rugara ndenda mama mwanga Tharaka Nithi benda mama mwanga na itinga gere mtu kumba kurugiro bikakara bwe mtu na muone tare siasi ona bakuruta kima deino sikubea chiambirete kuma nithinezete barabara ya Wero barabara yako chakuri imeanza kutoka. Mwindu akiongera na meneretie rwangi ruregani na thirikari rutongoretwe kiama kia DCP na atongoria bakio akiugaga gutire kioromba kwithirwa rukiretera ntu wakagita gakam ile bonia mtu akiuga kangore nyama ara metheruka nyama kaduma na koko wa Munyoro endende igwa Karoncho Marimanti angakatiruka Tharaka Nithi kaunti yonde Karoncho okathi kwao Mang'oi Tigiri icho bingekere antu Mubunge uyu aritie ari mbari cia mitheru kuriungira ikundi mwanya mwanya ariungirite gikundi kia Muthambi kacha gia Untwire arariungira gikundi kia Bonda Bonda kia Muungano na gikundi kia Kamuchimbo self-help group wandia Mwembe ara ikundi bibi bionthe bigwatite 150 150 na 100 kibao kithingatanio. Mubunge Mwindu akithirikiria na inyiritie Untwire bo Mumiru guchokwa na njira mwanya mwanya cionthe iri kumbikana wa bunko Untwire bo buri bwega na timirire yake mukabera Muthambi ariyaga mukwaye na warutha wa 1 2 3 4 ukamwira Muthambi arutha mutuka riugu Muthambi akia gucurubuka riugu Muthambi na tegaga miato kithiete kuthira thaka cia tikwagibo miato. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mwambi. Akariba andu njuruma na nkando bondini ya kiro na aribo wete kwina wongele kubwagagia mnobo karia ntereu akariba bo wete kinya kwethrobe na kambise Boris Nture ni ite kubaguna bakenda thirikari yukia matali ya kuthira wagagia ntereu gakimutegi na ntetoi.
Akariba ndunyoruma na nkando wa ndini ya kirua na aribe na muthuro munene kiraba kugawamba bong'ombe no kabukongereka wantugo na kirage kubaruma munigo twika mona kwithirwa kwina kambia boliti karibu agugo tiro tethio bakuona kumania nabo 1990 odira tono salama nkando ng'ombe toka noga na antu kuzika mpaka chia to theri po bati otia tona kuko thirikari nene ng'ombe ata achi kukira katikati kama askari kaba tuma kuma no badira buru kituga bakoro ya bale mo ko ibu baba kuita na ng'ombe cheto ibacho king'ombe nene na ng'ombe cheto siagwa sigeta na sanje umwanga marisaba au tena anti stock theft tena game tena epi kadharere are na KPR lakini hao mana chao chonde utethio tonaga ana beto bakura wagoko babethe bokone nyao ote antu babethe twina baba bainge bara baingi bara tuthikete kuringana baretherua bakora otheri na ndi batima ruja twina jo ija kwenda kutha batu turiro ng'ombe igeta antu batigwa boragwa na twina thikari tukaritie na interview to bitumba kuthinga to ng'ombe chetu iriwa igakurukira ngitine anti stock theft police iriwa igakurukira kambe na AP au namba bareta bakino tuko na beringa bundu kiende batechoka irua iromba ria kariba bendi kiri thirikari tonyere mantu mamebongere okaria nonto mona kwithiriba kuyiro ng'ombe anabo baritigwa boragwa ngaba na mutu mone arombere kuthithia na ari andu muru ne jinya batu atotegere kana teu antobeto atutegere twekirwe security na ngare ire kwiro imami na nonto negembe agwike bionde ndisi wa meru ngomuzima ndisi wa isiuru amwire achoke ng'ombe chetu neza atiomba tuketa kugira naomba count inirudishie ng'ombe zangu sina kitu sasa sina kitu nimewacha sina kitu mboma hata kutaka kudera kwa mboma sina kitu kwa mbomangu na niko na hasira County Commissioner wa Meru kama umeshindwa kufanya kazi yako kufuata ng'ombe zetu enda kwani tuletee mtu mwingine County Commissioner wa Isiolo ng'ombe zetu zinakuja zinawekwa area yako mnasema wasee wataleta tumekupea siku 7 ng'ombe yetu irundi umagi shwombunge kia bure ngiripotera ndeto cia weru nyukambitaga ki mutegi nyuma ya kurikwa wakibo wondi ya rume sibitari ya Mutuati nende nyumba ya weka bimba ni wako no tusibitari uni ukura bonene bone kuringana na MC wa Mwathi turanira Mutungi ura uwete utungata boya sibitari ne uona miako yonde ya reka Nicola Chabari aina ribotie. Now the other facilities equal. Deni ya chibitare ya Mutuati level 4 chibitare mwanka athaina kuonekana ni wakaithite nambe na ukura na ara MCO wandi ya Mwathi itwe Endre thuranira Mutungi akiuga ati kirathiete nambe na kuthingatiria ni gutigira ati nyomba achia kumama achia rume chiarike na kujura mochari na uno wakwa achibitare no nonto ne ukura abonene no mota ndene gembe north mota yuayo kalo na kinyere atu ya kalo teka bwethiri mutioke ni kari munene na bwethe bira biendekana kinya na arua na inde munene ngucogeria mwathani nkatho ngwa mwathani ni obwaya no ntwitare antu ba Mwathi bathure Mutungi irio ritona milioni ndiretoneka nio twite kona mochari na mutuma ngominya bira bionze bitiere kwikwipuko tone itanda tubwize compilation ya kuthiria mantu ya melondi mochari ke flagship wetu alindio toa wale siasa cia kaende mandabuti manto amekondo lakini mwonkatha ai kingabano riku mutuma maendelea wanjiri kuonekana kibaba ariku batue tutona murandi ontoyo na ngobongeja mwezimi wetu thuranira Mutungi mwezimi wa Mutungi utulubire mochari kenda yumba wetane na wondi kingabano yetu mutuma atuthikirie atwe mochari kenda cibitari yetu yumba wetana mbere kumba ogora boya Mutungi nkoroki na kuga na wakaraniria na gavana Mutuma Antothinkia nikenda kinya cibitari ino thinambe na kuraithirwa abura kinya yumba kwithirwa yena cukuru oya aritwa bara bathoma mantu makonenie na ndagitari kana KMTC in the near future tukona nio KMTC tuna kwenda antu ana betu KMTC Mutuati na tukia kutherikania buno ntubitu kuromba itweka ligasiri tukia kuona mochari zieteri kuo maternity ya ikuo merondi ikuo
to na ke MTC yongwa ntezo ankera ikinya wa mutumaro kaitote utimamo kamnya no tira nto mutu ate bali na ke MTC kuma mutu ate Gebe North Peton Class Chabare. Ujumbe wa KRO ndende nyoro wete kigena kia CDF nikibata muno na kinya nikibati kuongelo nontu nikikwalula bonenero wangi rwa kithomo ndende akiaria wete mbasari nisibata muno na itibati kwithira chietewa indi kabati kure kabune kimo kenda chithiri kikuna aciari boya Antoni Kathenya aina chionkoloki. Akielele gicigo bunge kia KRO kile ulugore boira thibia skuru ya St Mary's ile jaketo gwitukire mubango wa CDF Ndindi Nyoro ni ateterete mubango jwa kigina kia witi na mbere kire ishiko bunge mubango wa NGCDF na kuga kigina iki ni kiabata muno kire gutigira kwina maendeleo. Ndindi Nyoro liwa kila githirikari kuongera kigina iki na gutiga kwalilia kithiro ni kibateli kwithirwa kilio kana no abateli kwithirwa ikilungamila. NGCDF is one of the ways that resources come down to the people. Na CDF inasaidia kujenga mijenzi ama majengo yale inasaidia community kwenda mbele kama mashule, kama mambo ya security. The discussion in Kenya should not be about whether CDF should be there or not. It should be about increasing the money that comes through NGCDF. Mubungo jwa KRO Ndindi Nyoro kagita gaka nilithito batarubwa kigina kia bursaries na kuli thirikari kuongera kigina gya petition mpaka ngiri 32 mbesa ile bateli kudio kimurutwa. There is no better way to demonstrate if the government is committed to free basic education other than sending full capitation to our schools. Ndindi Nyoro akinyagirio batarubwa kigina iki kwithura ikinenkanirwa kwa kagita kalio. And we are asking the Ministry of Education and the National Treasury. Sasa muhura tumeanza ya third term. Ile pesa mumetuma juzi imekuwa ya madeni ya kitambo kwa sababu there were arrears even in the last term. So we are requesting now that you are in that term. Tafadhali mutume pesa yote ya capitation katika mashule zetu zote za Kenya. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki wete atongere kabacokeria ringi kura byuri bewete na mbere ponka muntu udhure na kura na kethere kulukua ndebene akere kaitaka kudure ndarasa ya Kiego wetampuri Njuki ethirite akuwa mwananchi wekira kwenda ni wete na mbere kuma kiri mutongeria wawe akira thirikari ya Kenya Kwanza eingirie mukari wa Tharaka Nithi wirane bwawe. Martin Mwambi aina ripotie. Ogwibunga bana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akinyirie mbari cia mpuri wandi ya chogori ya kurugura ndagacha ya kugwatithania mpuri na Kiego kiri wandi weno. Kiego Bridge was officially commissioned by Muthomi wa Njuki, Governor Tharaka Nithi on 28 August 2025. Kiariria kiri Ndi Njuki ariuga tongoria bathuragwa nonto bothi na mbere indi tigotindaga kuringa gituma maturani. We have a sitting president. Tuma kumuthura nonto abura kugirirwa ina na uthire na rekarire na kenauga tututhikiria bana tukwirwa ana Kongo utina kono urote Kongo na anu we ne amoni arute ngobia mone. Kiariria thirikari nene ariuga barenda mutongoru wa mugongo urogatigagira mendekithia ma Kenya makwingwa na nkinya kurutira wira. We are destined kuthura president urogaturutira wira na ndikotaka uyu wetu ndikutura wira na twauga tukamuthura ndacha nithi athondekwa barabara ere chogori weru yathondekwa na ile cingi iru cia thondekwa kire gituma tutugurana nundu agitu kingi kinenkanagira mawira nenkutho ariuga kenda mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto na kura cha gicigo mbunge kia Marana kaunti ya Tharaka Nithi no nkinya ndagacha ya muro wa Nithi na nkinya mirandi yirego metendenia kaunti no yumbe kurika mbere kura cia mbiria bau bangi tuiyo tutena maundu mengi twauga indi ni yakinya mara mukauga menuka kama kenuka ende mukina momo menuke bai mutukare ke momo menuka makuete ni magidada
because we want peace in Tharaka Nithi. Kiatho ni gikinjuki yariri na tongoria Kathumba bari ogoma MCA nkuthomo nini wake na nkinya tongoria bangi bakithirikari. Kama kuanzia kinya 2027 gavana enuke ni bagana kuga atekenuke porugadiko tomwirako nagangwere seneti ukaroma constitution ya Kenya ila twarudia promulgation 2010 neranguga umane ringa towega bwana ringa towe mesi netanwa batigura itagira counties ile connect kanisa jetu ile jego kujojire igacoka igatuconnect kinya na wero onto riu thaino ona majani mongo ona kiono gikauna girako oa Keri potera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Boya Martin Mugambi huno tukinya muthio nteto ciwa ruthe mugucukira nkatho na tupuko thwatanirite nao ni twatanire kiri mubango yuwarwe siasa.